KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dob ying jompi. Abedi bat ke development kasok yung constituency menta kadon kami ki briu ki balaj ban kren po assembly ngilai i ya ki wei pat kinongelam haki sistem ki bladep na kasok yung constituency haba ki poi haying dorbar Meghalaya u president jong youth wing ke seng HSPDP usamla sandondor rintathiang ulong bahakani ke kenti ke pementa kasok yung constituency kadon kami ki briu ki balaj ban kren haying dorbar thau ain ke jela ban pensawaya kasur jong ki pajba Barosh kata loong bakasoyong kasay gibriyo gibamlat kiran hapo assembly. Mentah haus nam arja khapra daka jingkerman ke bakskem bakasur jongki kan sawaha assembly. Kasoyong kalasay duba samlin malnyang peusi kamshim lalong satya kumba gikerman. Uni usamla ubadeiru wei ni ginong yalam bahakmat jong uba samlin malnyang ula pun kre banyak hun na soyong constituency na seng HSPDP hagani ke election MLA arja arpulai. Ba ulah penpau ke jing sngo komen bagi pajba kenjiat ju khanang buun pen sawaya kasur jongki ha assembly te komba PPLI balapau hakbede ba so yung constituency nakalyang jong emli berim ulah mino bat ulah letno syakwi pat ka political party te komba bana harum haneng hakbede berka kerteng ka jong ban nikmat ya kani ka election hakani ka kenti arjar arpulai hoat kalong ka basisha ban nakalyang jonga rengkat bat ki nongkit kam Rengkat bat ki bobon balang nakasok yung constituency kila imon yang banyeng naka parti HSPDP. Habidi berkata nakalyang kinokersyan kebai jongi nakasok yung constituency hadu menta meneh marsen banaya ke kerteng jong uba sadendor rentetiang baun mi syakmat naka Hill State People's Democratic Party ka parti sing kajing bitar kajing dom, kajing kuslai kajongki, hadu hakini ki banai ki bladem, menta kila komen, balami using na po soyong. Di kajing kerpat kajonga kalong, ya ki pait nok syok jong soyong hi barok kawai, bakinim ya ki kore, namar bangin yang scam ha kanong rim kajong mai hoping stone lingdo, bula suit bula shore, nakabenta, kasuncar ka kadar, kabakut kabasuba, bat ha kajong opor, nakabenta, ban say ya ki nogelam, kiwas scam kanong rim bat kebabut ikamati jongo. I'm very much confident habedi bat kini election ko pementa markumba pipila tip hi ki kertong hangtai uwei udai u ex minister bat uni pementa udai u MLA u banimi biang banyak aireng nakawai pat ka political party ngalong confident namar ba kebabun kiri orang ba ki nong kersan ki bait ki jongi Kim day kibriu kibabit by kibabit rupa bakin ngop haki bor joko pisa banlet banyasok pat bakiwi ki party nga kren ya kani ngatip nomor ba ka party HSPDP napok soyong constituency kalau ka party ka babasa ka bapaja bat kabate ya kipat ba tang da kajing it bat dei halor kani konong rim ba arhajar khan riu manu ban poimut poimat ba uni u MLA barim pemerintah ba samlin ujob ya ke election by election persya yaukun jong home minister hagatu kopor but dei kata kabla pen edau pen eringiu yangi bangin job pat ya ka arhajar khatra but hadin nang tu ngilayo ya ka wei pat ka jing job hadin kata kadai ke MDC election ha ka bai ba hepshir baru ila job dei ngalong confident namar ba kanihi ka parti edau eringiu jong mai hoping kan jeng rasong sachisin ban kawe na po so yung kajing don kajonga haka party kajing long scam kajonga ban yai ne haka ni ka party kawe kadai bangam sim la ngop bat ngam sim la bit ya kita kijing terwa ki babun ban lek benesok pat bat ke NPP alayeng scam triang kumukun samla rang ba ban pen i badang don pleng ki bayeng halor ka nongrim ban ya chakmat haka be dei bat ka sensyar ka khadar ka bakhut ka basuba dei halor ka ta ka nongrim bangam sim lalet ban sulit bot yano tip kan lam syanu kata handring ngat scam bakani ka party kalau don ya kan nongrim ka scam kabala jam san po tam telikisnem kabala kenjo bat tampalat ya kajing yo jong jela ka jongi ngingit scam bakani ka party ka jongi
kan lebah bat ngin poi syakatong na kasoyong constituency. Abedi bat ke development kasoyong constituency menta kadon kami ki breu ki balaj ban kren po assembly ngilai ya ki wei pat kinongelam hagi sistem ki bladep na kasoyong constituency. Haba ki poi hayeng dorbar Meghalaya Legislative Assembly ki shulong tang ki breu ki batang ban kren ki balaj bah. Ngilai ha usnem arjar khatpra bangila barok-barok ngidon kajing kermen bahang ni latrai ngidon kajing kermen ba UMLA na soyong unlong unongelam handai kumbangi pau menta ngimpat jui baka sur jong kinok soyong hapo assembly kan syai kedar lane bani shimbanta bani kren kimat jong kajat beriu ke jongi ya habai dei bat kata ka benta ngakular di kinok soyong kibai jongi ba kimat kijura kijing jong kasoyong constituency anyo ban pensngo po dorbar assembly namar mentakam deisyu kaya bangin jit ya kibreu tang ki babang kania kaktien katlit ha king ya breu ha kijing kawai lani ha kini kitai haning idon kam ki ban kren ki isu bat ki balaj lu ban kren klemting klemrit bat ki bayat sakmat halor kanongrim jong kajai breu ko jongi